Dulu nih, mudong persembahan pujian Ijai Maholi. Dona pimpinan sinode, Bapak Ketua Jaya Kurba, Kanan Nonopodok, Komisi Sinode tak lain yang menginjil. Saya Maholi, anggota Salati Zone yang guru tadi orang. Ting-ting, PMJ Kemis Kisaran, atau pedong Undua Kuria, Nasioli ting-ting kon. Nah paling perlu mai ting-ting kon lebih dene. Yang kenami ada dong media-media WA aja, tapi yang bodong nama ini ting-ting kon, oleh Yotos kon, oleh PMJ, mengupang video, Bapak Ketua, ada lagi. Berapa itu? Ada ni hai, sedong topik-topik si pemohon tak, ada ibu baon, Bapak Ketua, panitia oli, itu ada lagi di kita. Halo, apa tu pane? Terus tu kau nak? Mahida Hanalupan Jonggo.
pasu-pasumu oh Tuhan dari kau kita. Pasu-pasumu oh Tuhan, duedomu batari, musibay ayun amarmu. Bapak Inang, ala nibang ibadah do vokal group ase paho kita ase boy.
ulang lolei kita babai nang laho kuparmisi ulang lupa lolei kita babai nang laho kuparmisi
Inang naman bukod au, bulu salagi dari king. Ya, ada ujung tulangku, harga karinggit. Ada belum ada nih. Ya, apa yang gosonai berarti ada ujung ngamburu makela tulang aturan kapanalegan teman. Ya, au pandita di distrik Sada. Jana Marianan di Pematang Siantar.
mau pasal diri nami tene. Bapak di rumah lah dong. Jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Ini. Ya. Ayo mau pasal diri nami sonari hata nine bata. Ambilan nama dia. Itu ngata-ngata bani pesta malas liur tasadarion. Tarsurat dani pasangan bindu 110 ono. Ayat sada dasia. Pasangan bindu 110 ono. Ayat sada dasia. Ase membuka Alkitab ganupan. Sedo Alkitab sonari. Alkitab nibe. Ase bahasa kita secara responsoria. Anam yang sada nasihat membahasa ayat 2 sonai masa taurus dulu. Pasangan bindu 110 ayat sada dasia. Dodi puji-pujian di sada hala na pinalua kumbani marani hamateo. Holong do uhuru bani Jahova. Halani itangihon do soraku apa elek-elek. Ililiti rateni hamatean doau. Anja biar nagori toru do mandorak au. Mandage hasusahan apa sitarono doa. Pari dong yur Jehova anja papito par holong do naibata. Mula maho sonang ale tondu. Ay doma ibayin Jehova nama dia bang. Malas daw nami bani sadarion. Ibere tuan do ari nama dia. Jarak panorang nalainan. Asal buka nami lobe tortor nami perlobe bita tortor tempat melobe bani hol hita barkalion. Zinges lobe Tuhan hari lain lobe rene bata panorang benda sang melobe gual ni atak pedurik ni ari nama dia. Aku ibu kuente marolo-bolo tembiki.
tumuan panorangon ibirituan do bata arin mga badaya agi pinokunay bornok torang das kumani panotolonon torang do ari na Maria sampai humni sunod may berde bata hubata panorang kayo nabanuahon tukinari marmalas ni rumah nami biron nami malas ni nami hubani Tuhan benesama terturun na paduahon izon adong hubungan Tuhan. Patuluhon anggo horsa bali kita si manumon mitur mangiligi mahita marhalion perlobe maholi ham bau pandita pagod pusat baru mangirik kita kagadupan panitia pilkon inang kolipuli on masuk mahita hubani horsa kakon ada di si manumon panggual permusik bensam manuring di sita rasa. Bapak Inang, tiki manor terpanideon, berdurung nasyam, laho, memberi balas niur hubungan yang akan berpanitia. Musik.